wantoota sommana keenya balleessan maal faadhaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa irra guddaa fi irra fokkotaan isaa gama diniitiinis irra guddaa kate wanni sommana keenya jaalawwan kiyya ka islaamaa nurraa balleessu maali alijimaa jaartii ofii waliin wal qunnamtii saalaa godhuudhaan isiniin jedha irra guddaan isaa kana obboleeyyan kiyya ka islaamaa صلاة شنن مسجد دفني حاصل نون الزنجا صلاة أمس ومي صلاة بم صلاة التراوي صفات أكه هنغوني هم إمام نكين راوتي أكه كننجا أنا وجه والحابر نسنجا جالوون كي إسلاما بيا رمضان سن والله الذي لا إله غيره مال فيتا أبليسو ليلة القدر أركتشو فدايو يتي صلاة التراوي باقي قوتو صلاة ليلة القدر أركتشو جرتان سنجابر ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد جالوان كي يك إسلاما خطبان تينيا أرانتنا متدورين إزي الصوم صومنا تجتشرت ديمتي ججو هاسوني أرانتنا كن جالوان كي يك إسلاما بك إسات التين سنينجا نشوفاتو هاسوا إرادرومو هندن ديني نشوفاتو تتو اتحاجم الصوم ججون أكا أفانيتي مال ججون أبليين كي يك إسلاما علماء انتين رحمة الله عليهم رحمة واسعة الصوم جتون هو الإمساك والامتناع عن شيء أفقبودا يوغا وهي تقرى رومودا أكربين كن جل جلال ربي الرب آيو نبي إيسى مريم عليهم السلام إسرتنو إبسيجو وقال تعالى ذكر إني نذرت للرحمن صوما أنينتني قدا قديتين جرا للرحماني رحماني قدا قدي جرا سوما أكانين هاسوني هاسا ولكي سودان قدا الله أفق بيجد أكا أفانيتي أفق بوجد أبليين كيك إسلاما أكا شريعة إسلامتي أمو وان مفرسي سوچوف الراهو فقاچو أفق بو يرو فجري أذان لمدا سنرا هم مغربا أذانتي وان مفرسي سوچوف الراهو of qabu jechu amma sadarka sommanani hasona yo janne ubbaleyyan kiya wal dibuudha taati hasowninin ammantana anta gubbatanaaf nu qabe wantoota sommana keenya balleessan maal faadhaa ubbaleyyan kiya ka islaama irra guddaa fi irra fokkotaan isaa gama diniitiinis irra guddaa kate wanni sommana keenya jaalawwan kiya ka islaamaa nurraa balleessu maali alijimaa jaartii ofii waliin wal qunnamtii saalaa godhuudhaan isiniin jedha irra guddaan isaa tana obboleeyyan kiyya ka islaamaa ammaan tana namni sommana keessa jaartii isaa waliin rafe sommanni isaa badee jira ammallee kaffaartaa jabduu taate kafaluu qaba kaffaartaan sana obboleeyyan kiyya ka islaamaa
nama mu'mina bilisa baasu aya yaa sheekuna alfaadil gabri ammaan tana hin jiruu bar aya talammada guyyaa jahaatam wal jala soommanu guyyaa jahaatam ka guyyaa takka yoo gidee shari'aan si hayyamte guyyaa san iida yookaa yoo si dhukkube malee furuun ka hin taaneen sin jaa guyyaa jaartii ta'e waliin ganama yoo waliin rafte obboleessoo yoo ammaan tana gabra bilisuun aya hin jiru nu cufarraa hin dhokottuumi baatii lama wal jala soommanuu qabdu atii guyyaa 45 fakkeenya ajennu soommantee ka humaa takka hin taane yoo akkunuma furte haara yaani ammas jalqabdu obboleessoo wal jala baatii lama guutuu mee ayliidhaan akka waliin jenne loojik sana haa fudhannu obboleessoo namni guyyaa takka jaartii isaatirraa of qabuu dadhabe soommana guyyaa takkaa soommanuu ka dadhabe baatii lama ni soommanaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa dardara islaamaatiif yaa qeerroo islaamaa lubbuu teessan dura tiyyaa fi teessaniif kaniin dhaamu tanaan isinin jaa bakka sanitti akka hin nyaadhamne jaalowwan kiyya ka islaamaa aya baatii lama soommanuu yoo hin danda'u jee miskiina jahaatam nyaachisuu qaba ulamaa'iin jaalowwan kiyya ka islaamaa bakka lamatti adda baate tartiibaan ammaan tana isinii hime gabra bilisoomsuu yookaa guyyaa jahaatam baatii lama wal jala soommanu yookaa miskiina nyaachisuun kun filannoodha moo tartiibumaanii ja'an yaadii irra jabaa jumhuurri ka filate obboleeyyan kiyya ka islaamaa anillee yaada kanaan deeggara tartiibaanii malee odoo fayyaa qabdu lakki miskiina jahaatamii nyaachisaa laa obboleessoo hin jirtu akkanni tanaas في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هلكت وفي رواية احترقت جئن يا إرجما الله ننقو بدي جئن نن وادمي رواية نن هلاكمي جناني رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم مال تسيسبته مال تاتي جناني gurbaan kun obboleeyyan kiyya ka islaamaa jaartii tiyya waliinin guyyaadhaan haalaan soommana qabuun wajji rafee jeen obboleeyyan kiyya ka islaamaa rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam gabra bilisoomsuu ni dandeessaa hii jeen gurbaan lakki yaa ergamaa rabbii hin danda'uu jeen rasuulli keenya amma sallallahu alaihi wa alihi wasallam baatii lama wal jala soommanuu ni dandeessaa hii jeen gurbaan ammas obboleeyyan kiyya baatii lama والجل سومنو هندن دهوجين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية إيجا واللمين كان ردبدي مسكين جهاتم نياتشسوني دن دي سايجين قربان أماس أبليين كي يك إسلاما مسكين جهاتم نياتشسو هندن دهوجي أبي هريرة رضي الله عنه أدونما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكنا تتاو جرودي دي قربان تكو زنبيلة تمراتي أبيدو فيجين زنبيلة تمرا قبيلو يروكنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قربان أمان تنوان كان شفاتو إندن دوجي وبليين كيا كإسلام أكسمكم ترتيب ور حديث جو سنافي رغات غوني لالو جرامي آية تمرا كان فوديتي نما مسكينة كني جناني قربان كأجائبات نسنجا يا إرجما ربي نما أنر مسكيناتي تجرافين تمرا كان أماس كناهي أما هاجن دريدا واتنا كيسا namni akka kiyyatti miskiinaa hin jiru jannaani rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kofaleen isinin ja haya warra keetirratti sadaqadhu jeen obboleeyyan kiyya ka islaama lal tartiiba janneemi gabra bilisoomsu hin jiru ammaan tan baatii lama soommanu hin danda'u miskiina tartiiba isiitin isiniim malee ni wanni tun hedduu jabdu irra jabaa isiit fagaadhuun sinja هاي أمس علماء إنتين رحمة الله عليهم رحمة واسعة ديرتي جارتي إسا ولي رفي كتات جبا كناتو إسا مدتا جارتي هو جنانيني جارتين يو جارسي إسي ديرك إسيسي إسي رتي سومنو مغويات كيچا سنقوفا كفلتي ملي كفارتان إسي رهين جرتو أمانات أفغرين علماء إتلين كفارتان نجرتي كجتو رحمة ربيتين جمهور علماء كفارتان إسي رهين جرتو obboleeso wanni lubbuu teenyaaf dhaamu maali guyyaa soomanaasan jaartii teetirraa fagaadhuun siin jaa obboleeso gaafa tokko asitti sheekh abdurrazaaq hafidahullah waraa odoo nu gorsu jiruu maal jeeni beeta
ammas jaartummaan tunuu guyyaa soommanaa ajaa'iba je istaayila biraatiin nama dura deddeemtii je obboleessoo alli baalak obboleessoo sin agarra jeen ana ayin siyo sin agarra jeen wallahi agartee miti alli baalak ni babbareeti obboleessoo barra dalaga dalagaa ibaadaan nama bareechisanii barra akka meeqatti adeemtu achuma jeen sirraa obboleessoo diinni islaamaa diina qaanfiiti waan tana nu cufaatutti hajamaa fi nu haasa'u jira beeka obboleessoo ta duraa tanaan isiniin jaa obboleessoo jaartii ofii wajji soommana rafuun waan soommana keenya balleessu talammadaa jaalowwan kiyya ka islaamaa maaltu soommana keenya nurraa balleessanii beetanii bishaan ilmoo ta'uu san ofirraa baasu harkaan tahuu jaartii ofii tuquun tahuu waan wasaqa san wali'iyaadu billaa laaluun tahuu waan biraatiin yoo bishaan san namarraa bee soommanni keenya badee jira tanaas allahan jalla jalaalu حديث القدسي كيستي حديث سنيس إمام البخاري توتو أوديس سيسا كيستي رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل جلاله يدعو طعامه وشرابه وشعوته من أجل نمتجي نلك ساجيبر نياتا إساتيس أغاتي إساتيس أما اللي فإنا إسات اللي naajecha lakkisaa jeelan eegagaa wanni san fadhinnaa ofii harkaan tuquu haa taatu isii dhungattee haa taatu filima wasaqa wali'iyaadu billaa haa taatu harkaan yoo ofirraa baase soommanni keenya badee jiraan isiniin jaalowwan kiyya ka islaamaa haya amma as keessa jaalowwan kiyya ka islaamaa waan biraa takkaan isiniim haya namni tokko jaalowwan kiyya ka islaamaa jaartii isaa waliin galgala keessa rafee odoo janaabtaa isaa hin dhiqanne yoo adhaanni lammadaa isarratti adhaaneo rakkoon takka sirratti hin jirtu obboleesso qaamuma kee dhiqatteetiti gara masgiidaa dhufta ammas asuma keessa jaalowwan kiyya ka islaamaa hadiisa kanas fi sahihayni min hadiisi aishata radiyallahu anhaa sinja haya namni tokko jaartii isaa dhungachuu ni danda'a odoo soommana qabu jaartii isaa waliin taphachuu ni danda'a jaartii isaa dhungachuus ni danda'a wajji taphachuus ni danda'a yoo bishaan san isarraa bahe qofa dubbiin baddi malee yoo jabduu taate obboleessoo an jabaa yoo jette rakkoon sirra hin jirtu tanaas في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم بيرن إساء كدونغتو ته حال إني صلى الله عليه وآله وسلم soomana qabuun kan wajjitabatu ta'e haala rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam soomana qabuun walaakinnahu jette dubbiin as biraa bar garuu akkana haa jennu ergamaan rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam nama fadhinnaa isaa akkaan qabu ta'e eenyuutuutu isinirraa fadhinnaa isaa qabaaji akkana jette giifte Aishaan haya yaada ulamaa'ii itti haafinnu obboleeyyan kiyya ka islaama odoo soomana qabduu dardarri tokko irra gariin ulamaa'ii dardaraaf hin hayyamni Abdullahi ibn Abbas ulamaa'in sanu radiyallahu anhuma dardaraaf fadhinnaa isaa ka qabuun taane isaaf jibbamaadhaa jaan jibbamaa malee haraam hin jenne na dhagee obboleessa kiyya garuu manguddoo jabaa taateef akka waliin jenne wajji taphachuu ni dandeessa mubaasharaan qaama ofii walitti maxxanuu jechuu walitti maxxanuu ni dandeessaan isiniin jaalowwan kiyya ka islaamaa garuu obboleessoo ofaa eenuun siin jaa waan guyyaa takkichaa ka hin dandeenye baatiin lameen sana akkanutti hin baanen isinin jaa odoo walitti hin dheereessine sadaffaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa wanni soommana keenya nurraa balleessu beekaa nyaachuu beekaa dhuguudhaan isinin jaa tanaas rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadiisa imaamu al-Bukhaarii fi imaamu Muslim odeessan rahmatullahi alayhimaa rahmatan waasi'a Abii Hurayraa irraa dhufe radiyallahu anhu namni tokko yoo irraanfataan nyaata nyaate yookaanuu yoo dhuge san Allahatu jalla jalaalu isa nyaachiseeti soommanni isaa isarraa hin badu soommana isaa haafu itti haa jalqabuu jaan odoo ati hin beeyne quban qabdu irraanfattee jirti yoo bishaan qalaasa takka ga'u gootee eegasiif yaadatte humaa takka sirra jiru beekaa ammoo yoo taate soommanni keenya baddee jirtin isinin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa taafuraffaa jaalowwan kiyya ka islaamaa tana jenneeti jilsatur istiraaha wajjiteenyaan isinin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa wanni soommana keenya ammas nurraa balleessu maal seetan ni beetanii beekaa of haqqisiisu yoo beekaa of haqqisiiste
صومني كينيا بديجرة تنا رسول كينيا صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في سيء الجامع نمني بيكا of حق سيسي قياسا هاكا فلوجان يو أمو غران كي odoo hin daleeni akkunumatti haqqisaan sitti dhuftee yoo haqqiste sommanni keessan hin badduun isinin jaa anis kanin dubbadhe isis warra dhaggeeffate warra dilagatu rabbiin waa godhu anaaf isin rabbiin addunyaa fi akhiratti rabbiin waa milkeessu rabbiin addunyaa fi akhiratti jiruu gaarii rabbiin waa jiraachisu nama nu keessaa dhukkubsatu cufaatu rabbii isaan haa fayyisu dhukkuba aylii dhukkuba qaamaatii fi dhukkuba qalbiitirraa rabbiin waa fayyisu obboleeyyan keenya warra hidhaa jiru hidharraa baasee rabbiin nu haa gammachiisu tuubuu ilallaahi wastaghfiruu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أبليان كيك إسلاما أكما ريفون تنجلت بالما نوسيني إن شاء الله تعالى مالي سلا صومنا وان جبدو تاسوق أمنو إسنتن إرجبدو إسيتي نجفا تو 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 اتحاج ما توكون كينيا إندرومنو تان محاضراني لله صدركا صومنا أبوفي waan sommana keessa godhuu qabnu muhaadaraan ilaalla shanaffaa wanni sommana namarraa balleessu jaalawwan kiyya ka islaama shamarranii fituni yoo xuriin laguutii fi warra dhale isaan irraahi bada sommanni isaanii sommana kan kafallu taanee jette giifti Aishaan radiyallahu anha wal hadiithu fi sahih garuu salaata qadaa ka hin kafalle taanee jette shamarran yoo xuriin laguu itti dhufte irraahi baddiin isinin jaa dogoggora namni sommana qabu hojjatu keessa jaalawwan kiyya ka islaama kana naa hayyama dardaraaf wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru gorsa jaalalaati kunin sinja gorsa if gad qabuuti boonni takka ka keessan jirren isinii dhaamaan isinin jaa ramadaana hirriibaan akka hin dabarsineen isinin jaa maaliif baatii hirriibaatii miti ramadaanni nama garii biratti ji'ini ramadaanaatii fi ji'ini biraa takka garuu takkaamiti obboleeyyan kiyya ka islaama ji'ini ramadaanaatii fi ji'ini biraa abadan takka hin ta'uun isinin jaa allahan jalla jalaalu waan fedhe uuma waan fedhe filataa samii torban uumeetiti samii torban keessa ta torbaffaasan filateen isinin jaa jalla jalaalu arshii isaatitti dhihoodha godhee samiisan allahan jalla jalaalu jannata cufa uumeetiti jannatarraa firdoosal a'laa sanii filatee xaaraa isii arshii isaati godheen isinin jaa jalla jalaalu lagni cufaatu isii jalaan akka yaatu godhee ilma namaa uumeetiti ilma namaatirraa nabiyyootaa fi rusultoota salawaatu rabbii wasalaamu alayhim ajma'iin isaan filatee isaan keessaa ulul azmii shan filatee nabi Isaa alayhi salaam nabi Nuuh nabi Muusaa alayhi salaam nabi Ibraahim alayhi salaamii fi nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam filatee jaalalloota lama khaliilayni khobatti qabeetiti filate isaan nabi Ibraahim alayhi salaamii fi nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam isaan cufarraa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam isa filateen isinin jaa ummata torbaatama ergeetiti nuti torbaatammaffaa nu godhee jaalawwan kiyya ka islaamaa 69 warri caalu isaan keessaa aalima isaaniititi faajirri keenya isaan caalaan isinin jaa alhamdulillah hin jettani ruhbaanota qeesii isaaniitii fi warra yahudaa aalimoota isaanii faajiroota ummata nabi muhammadiitu sallallahu alaihi wa alihi wasallam caalaa jee allaama muhammad hasan wildaddadaw ashinqiixi irraahin tana dhageen isinin jaa hafidahullah waraa tanaafuu ji'a biraa waliin takkaa mitiin isinin jaa jaalawwan kiyya ka islaamaa hirriibaan gariifaa xiqqoo ilmii qaraana ja'aniititi namaa wajjifaa wal farmuu fedhan beete waan sonkaasaa miskiina takkaa bar histiidhaani namaan falmita maal jaanii beeta ramadaana keessa hirriiba rafuun ibaada obboleessoo hadiifi akkana joo munkarul hadiifiin sin jaa hirriibaan dabarsuun munkarul hadiif atuu munkara waan jibbamaadha akkamitti hirriibaan dabarsine obboleeyyan kiyya ka islaamaa
akka kadabare waliin jenne tawbaadhaani ramadaana keenya qeebaluu qabnaa nu cufaatu isin dura mataa kiyyaaf kaniin dhaamu tawbanneetiti ramadaana keenya qeebaluu qabnaa eegasii wanni guddaa godhuu qabnu jaalawwan kiyya ka islaamaa salaata shanan masgiida dhufnee haa salaannuun isinja salaata ammas wanni salaatuu qabnu salaatu taraawii safaaxaa akka hin goone hamma imaamni keenya raawwatutti akka kan hin jenne ammas jaalawwan kiyya ka islaamaa cufa keessanuu sadaqaa ammaan tana yatiima imimmaan irraa haynu jannee waliin kaanee akka arjoomtan arra dura sadaqaa kannattan cufaatu rabbiin isinirraa haa qeebaluuti nam takka takka hogguutuu miskiina haa fursiisnu isiniin jaa akka arjaa taanu wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru dachaadhaani nuu qofala nu cufaatu agarree jirraa bartan miskiina hogguutuu kana haa jennu ibaadaa teenya haa jabaannuun isiniin jaa jaalawwan kiyya ka islaamaa amma yeroo xiqqoo takkaan nu hafe bar guyyaa meeqaatu nu hafe guyyaa 17 qofaatu nu hafe akkasimi arraan tana sha'abaana 13 isiniin jaa haa jabaannu haa marxifannu qur'aana keenya haa jabeessinu ta'a afuraffaa tana hunnoo tanaanii nurraa raawwadha qur'aana wajji wal haa barruun isiniin jaa jaalawwan kiyya ka islaamaa guyyaa ramadaanaa san wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru maal feetaa obboleesso leelatul qadriin arkachuu fadhaa yoo jette salaatu taraawii baatii guutuu salaannaan leelatul qadrii arkattee jirtaan sin jaabar taraawii qarii 23 hin je'iniin hogguu dhufnee haa salaannu leelatul qadrii arkattee jirtaan sin jaa bal'inaan guyyaa saniiti walitti himnaan isiniin jaa yooniin dhugaa qunname Allah qofarraa hi jalla jalaalu yooniin dogoggore ammoo hammeenya nafseetiyyaatii fi hammeenya shayxaanaati gaarii tanatti isin yaadachiisee an gaarii tana dhiisurraa Allah haaniin tiifama isiniif jaalawwan kiyya ka islaamaa dildila karaa jannataa ta'e ana ibidda keessa na darbuu waliyaadu billah Allah haaniin tiifama anis kaniin dubbadhe isis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu Allahumma aizz al-islaam wal muslimin Allahumma aizz al-islaam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمل الإسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين اللهم كل عبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أغلل عددهم اللهم فل هدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك يا رب العالمين اللهم إنزع ملكهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية يا قوي يا عزيز يا ذو القوة المتين يا رب العالمين اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله